boskango sini इंराजी न्यू इयर 1 January फाइ दंगो अपनी बगै पहिलावनो न्यू इयर नि अंगै बिसि कताल नि अंगै पहिलाव खास्तेनि ज तलुको रखनो खाका हमया फरो ते बिसि कताल नि अंगै ज तनु नखलो या फरो तिनी बलाइखेनो खातुमनि को खास्तेनि सिनि ज तलुको रखनि थनिबो कैसा इम्पोर्टेन्ट हेकेबा नांकुक मनि कक जों साख्लायनानै थाङै दङ आबनि बिसिङाव सिनि 19टा ट्राइब दङ त्रिपुराव सिनि खुंथाय बारा 19टा ट्राइब नि बिसिङाव कैसा ट्राइब सिनि ब्रु ताखोबु खग्रियां बरकनि बागै सिनि राज्य सरकारनि मुङै कैसा सेपारेट डिपार्टमेन्ट दङ टीआरपी एंड पीटीजी तै ऑल इंडिया बहायनो ओ डिपार्टमेंट कैसे सेपारेट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दंगो बनतयै सिनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनजाति गौरव दिवस अब सिनि 15 नवेम्बर सिनि जनजाति गौरव दिवस अबन उद्बोधन खालायनानै थांतानिबो बा उद्बोधन खालायथानिबो कैसा सिनि नांकुकमा सिनि पीपीटीजी डिपार्टमेंट नि बागै बा पीपीटीजी ग्रुप नि बागै कैसा स्कीम साख्लायजाखा प्रधानमंत्री जनमन आ प्रधानमंत्री जनमन नि स्कीम नि बागै प्राय ऑल इंडिया वो 18टा स्टेट दंगो 18टा स्टेट ओ पीपीटीजी ग्रुप न सिने जनमन प्रधानमंत्री जनमन स्कीम न इम्प्लीमेंटेशन खालायनायनि बागै प्राय 24,000 करोड़ बजेट खालायजाखा ते कैसा दंगो सिने यूटी कैसा दंगो ओ प्रोजेक्ट न इम्प्लीमेंटेशन खालायनायनि उद्देश्य अंखा जों दिनै नुगो बलायखेना हामबाय मालवा देशनि भारत हाकतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते त्रिपुरा हास्तेनि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न बरकनि नायकलमनि बिसिंति खायै दिनै सिनि त्रिपुरा हास्तेनि ब्रु ताखुबुखुर बलायखे अ स्कीम विदिन शॉर्ट टाइम नि बिसिंगो हायकबा बसकानि 3 वर्षनि बिसिंगनो अ स्कीम न फुली कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन खालायनायनि बागै साख्लायजाखा ओ स्कीम पहिला नंबर 1 दङ सिनि प्रत्येकटा गरैनुखुं रक बरकनो पाका नक्स नामै रनानि बागै ताबुक संगार जागबो कंफ्यूज सङै मनो जे पाका नक गंकाय जों अ पीपीटीजी नि ग्रुप नि अंदर जरा तंनाय रक जों ज त मानने नांगौ निपना बाक्सा आवनो वानसगै मानो राज्य सरकार नि होइते जरा ताबुक पाका नक मानजाग्रा जरा राज्य सरकार ने सिनि विभिन्न आरडी डिपार्टमेंट थ्रु से बा ब्लॉक नि बिसिंग दिखले जरा मानै तंनाय र बरक जदियो बो मानै दङ गंकाय पीटीजी नि बिसिंग खनो ओ स्कीम गंकाय ताबुक तमहिन एक्सेप्टेड खलायजागला आबनि बागै जरा पाका नक गरै बरक नि बागै जरा एलिजिबल जरा फैमिली तंनाय र गरै नुखुं र बरक न पाका नक नामै रनानि बागै ते कैसे स्कीम दंगो प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा नग नंजागनाय दैनि पाइप सगैरिनानि आबनि स्कीम अंखा हर घर नल से जल के आबो बहायनो अ स्कीम नि बिसिङनो तंनाय प्रधानमंत्री जनमन आबनि स्कीम ते कैसे दंगो सिनि गाव गाव तक सड़क कामी कामी वो लामा नामजागनाय आ लामा बहायनो गोबां माताबो मॉडल लामा नामजागनाय आ जगह ब्लैक टॉप को खलायजाकनाय पेपर ब्लॉक को खलायजाकनाय हेकबा तमहिन ब्रिक सलिंग बो खलायजाकनाय अम हाय खलायै प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा आमचाय लामा नामै रिजाकनाय ते कैसे अंकांकाय अपन स्कीम तंगो घर तक बिजली प्रत्येकटा फैमिली वो प्रत्येकटा पाराव प्रत्येकटा नुखुंग तमहिन कारेन्ट सगै रिजाकनाय अ स्कीम नि बिसिंग दैनो ते कैसे दंगो सिनि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा और स्कीम नि बिसिंति खलायै चिनि जरा चराय खनाय रक जरा परि दंनाय रक बरकनो अंगनवाड़ी सेंटर करै हिंगा अंगनवाड़ी सेंटर खलगै रिनाय हॉस्टल करै हिंगा हॉस्टल खलगै रिनाय बरकनो चराय रकनो फोरोंनायनि बागै अ स्कीम नि बिसिंति खलायै सामं खलायजाकनाय ते कैसे दंगो कौशल विकास अब अंखा सिनि जरा सिकला सिकले जरा ड्रप आउट
jara category tongnai rok madhyamik pass hungjak rok 8 pass hungjak rok 9 pass hungjak rok borokno chung bibinno skill ni bisingtwi khlaiwi borokno samung phwrwngwi borokni yakungbai borok bachawi samung khlaimanani bagwi income ni lama khlaimanani bagwi ekaba niji income ni source lama snamnani bagwi borokno skill ni bisingtwi khlaiwi borokno bahaino samung phwrwngwi borokno lama thepajaknai tei kaisa tongo chini सबको शास्त्या aboni scheme ongkha prottekta chini jara amchai rogo tabuk phono multipurpose hospital kwrwi rok ba kwbangma para tongo tabuk chini PSC bai hachal CSC bai hachal omo hai para rok jodio bo tongkhang kangkai o scheme ni bisingti khlaiye multipurpose health center khlokjaknai ar jagao khlogoi borokno kaham tmai bithi rogrunani bagwi kwbangma nijini health chikisani bagwi ekaba charai rokni chikisani bagwi boro proper sujog subida manani bagwi multipurpose center bo health center bo khlokjaknai tei kaisa dongo chini aro jagao chini mobile medical van bo tongnai kami kami bo hospital jodi hachalai tongkha borokno chung vehicle ni bisingti khlaiye malkhung ni bisingti khlaiye borno bithi bagnani ekaba rugi tobunani bithi tonainani omo haisini mobile medical van ni facility bo o scheme ni bisingti khlaiye khlaijaknai tei kaisa tongo sabko posan abo ongkha chini jara chrai khonai rok ongobadi center ra puri tongnai rok borokno bahaino kuno samoyo chungnugo borokni chamung nungmung hamya ni bagwi chrai rok sori hamya himano sori hamya klai tongo borokno bahaino kaham chamung good quality food good quality nutrition borni soriwate vitamin kaham vitamin borok access khlaimani bagwi accept khlaimani bagwi bongnogo ongobadi center wise jara pregnancy tongnai rok sakdiria klai tongnai rok bongno bahaino arno hoite khlaiye borokno nutrition ni bagwi kaham chamung borokno provide khlainani bagwi o center ni bising o scheme ni bisingti khlaiye lak abono tmehin chalo khlaijaknai tei kaisa hangkang kaisine improving livelihood abong khasine tabuk kwbangma amchaya chini SSG group tongo kwbangma block ni under TRLM ni bisingti khlaiye SSG group jara khlaijak rok SSG group khlaiye samung hamung khlaimaya rok bachawi maya rok nijini yakungbai niji bachai maya rok borok ni bagwi chini buri rok ni bagwi tamo khlaijaknai rok bikas bandhan bikas kendra snamjaknai bandhan bikas kendra प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट तंगनाय प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट चिनि SSG ग्रुप रखनो बंधन विकास केंद्र नि स्कीम तो बुबै बरकनो आर जागाव स्कीम नि सामुं रजाकनाय स्कीम नि बिसिंतिक्ले सामुं खुंजाकनाय गोबां बरनो विभिन्न रकमे बरनो सामुं हमो प्रोवाइड खालायजाकनाय अब अंखासिनि बंधन विकास केंद्र ए कैसे अंखासिनि ताबुक सुक जरा संनुगो गोबां आमसायो ताबो मोबाइल टावर मानथगिया नेटवर्क नि communication belai gaping ngui tongo kabang ma amsaya takbo networking ni samung khlaimia ba digital ni samung khlaimia ba bibinno government central government ni bibinno scheme ro abo chong online kabang ma report submit khlaina ni thangtani bongka khlailai malaya ngui tongo aboni bagai bo basically chini jara young community je major area wo jara elaka wo tongnai ro para wo tongnai ro ba hatai kujuro ba tongnai rok borni bagai mobile tower connectivity available khlainani bagai a scheme to bojaka abongka improve telecom connectivity o scheme ni bisingti khlai prai 11 department aboni scheme of pradhan mantri janman aboni scheme ni bisingti khlai haste ni prai chini state ni 11 department attach khlai samung tangnai o scheme already tabuk survey cholai tongkha already तमाय जियोटेकिंग नि सामुं चलाय दंखा जों बर बर तामा तामा खायना नांनाय आबो बाहायनो मोटामोटी प्रपोजल सबमिट अंगै तंगो कन्टिन्यू विदिन 3-4 days नि बिसिंग चिनि थाने ताव गोबां डाटा सकायगा आबो अप टू डेट आबो इमिडिएट जों खायनानै नांगौ आबोनो खायनानै थांतानिबो आं हास्तेनि चिनि अ डिपार्टमेंट आबो आफ्टर 40 to 45 years नि परे जों कायसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानखा आबोनि बागै आं स्पेशली अनि एज ए TRP and PTG department minister rangai ang belai khena hambai maro sini tifras
hasteni honorable chief minister tei sini Barodha kotoni sini honorable prime minister borokni uddog bai sini riang takobuko rokni bagai bibinno babe teibo buskanga agoboi thangnani ba chanani ba educated unani ba society na teibo develop khlainani ba jeng yakungbai ba chabai samang khlaimanani abahai atma nirbhar bharat ni je prime minister samane abone one kind of partner abo bogotul jagai tongo abone bagai prime minister ni vision onka jotono government of India ni every scheme abo jate kono beneficiary jate deprive angthong kono beneficiary jate reject angthong abono tuino tini oi scheme to bai khaijak kha abone bagai ang balai kana hambai marawo te department ni joto haste ni joto NGO ba others political party ba kamigo society ni jara head tongnai rok ba kami amche tongnai rok survey thangai tongo sini officer ni राज्य सरकार ने विभिन्न दफ्तर ने ऑफिसर by fully cooperation khlaioi jate oi scheme no chung within 3 years ni bisingo jeheto time bound tongo abono chung dakti jate implementation khlaimana ni bagai chung jo talukorokna kha hambai narokna belai kana hambai ro narok cooperation khlaidi oi scheme no chung dakti implement khlaioi abono chung tebo chini society o tebo develop ngimana ni bagai state develop ngana ni bagai the country develop nan thangtani ba jong abono jotano yak bai yak romai ba chalai mana ni bagai joba chok khai di nai ang jotano haina haite bisa hambai ya pare asal jarate ne tini ni chini press conference khlaimani aboni main issue hambai total amount cost bus thai